بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na kami Islam, amoy imaalok kamo waktu ini serta na in kami magpahati sin in programa sing kita niyo insyaallah manoy tuyan na isabi sing kain na tagna pagka yadto na long ta na may kato taniyo in bulan Ramadan sampay isab sin mga sila amoy ini maog sin bulan yadto mamaid daing kanila natangbos nila na isab inamuin unom adlaw si nini Shawwal say at inya na murah-murahan inyad to mag-congratulate kami kaniyo amin mga nakatalos na kamusin amin unom adlaw ulan Shawwal murah-murahan na jukop niyo na in launta sa kira-kira pagpuasa halom sin hangkatahon na insyaallah subhanahu wa ta'ala amin madawhat sing kita niyo hambuk-hambuk ini tutugbasan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Na jari hawak tu ini laung tayari in guruna to mudlia amoy in tumagna na isab sin programa sin siya di ha ini ni Darul Islam Foundation amoy tagnaan in mapatut ayaran sing kita niyo sarta hatihon in kahalan sin ini mga nagdara dungan kato tanyo sin pag-agama sawab in maudu niya hawak tu ini laungta amoy ini laungta kaanyayahan sin hambuok nagdararungan sin pag-agama amon yung pagtawag ng niya imam doon hatihon na to uno naman ding mga amin kaanyayahan di mapatut hinangon sin hambuok nagdararungan na pag-agama. Insyaallah ta'ala lilayon kato taniyo sing guru na to kalasan ina ko magpalugay hitok bago kaniyo in guru na to wayro na ring dan kan Sheikh Sabir Umar pa itapaddal siya dato masguro. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها المشاهدون في هذه المساء أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga katautay mga agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo nakapagbay mata mahapon ini hapwasin amuin pagtunay nato sinamuin sa lagkulag ko ibadat biya amuin bulan Ramadan amuin limabayaun. Alhamdulillah sa babansin amuin tiap-tiap manusia nangangako muslim ha bulan Ramadan nagtatobat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kabayaan sin tiap-tiap manusia apabila nakapagtobat na siya na di kalumian in pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na di nasabab yaun katautay manguran na agama Islam in kami ini hati niya magpatampal sin aturan sin agama hasupaya in manusia nag-agama makaayad tud siya habisan kuno-kuno waktu amo in damagpak kaniya in kamatay atau kamuy siya pahadarat sin Allah Ta'ala na wayroon dusa amo in marani pahadarat sin Allah Ta'ala. Adena sabab yaun katautay manguran na agama Islam hati niya imaudo nato diha ini atau katapik nato amo in kiyawa nato din ha kitab al-kabair amo in mga malagpudusa fa Allah Ta'ala. In ini hati niya umbol niya ikahamputag na din ha mga dusa dakula fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in al-imamul gash li ra'iyatihi
hati ni amuin imam atau kanakura amuin anyayahun niya in raayat niya. Na dena sabab yaun kataw tayo manguran na mga agama Islam. Ini hati niya in imam piagian atau kanakura na matawtud bang bisarahon na to maluag to din pakaragyaan ini. So pamain kita tinya on anak ta on asawa ta nakita inakura sin family ta biyayan. Na dena sabab yaun na di manjari anyayahon ta in asawa ta, di manjari anyayahon ta in mga anak ta biyayan. Sasap apabila long ta anyayahon ta siya, biya upama niya hati niya dita sila namuin pasaran ta sila na anyaya itu dakula kanilang biyayan. Na unuin hadis sin Rasulullah long sin Rasulullah long niya imanu siya amuin tungod si manusia atau kataga anak taga asawa amuin pasaran nin asawa niya long niya kafa bil mar'i dhamban yudayyi'u may ya'ul o kama kala sallallahu alaihi wasallam. Sarang na long niya dosa si manusia amuin pasaran niya amuin kawagiban kaniya amo na in asawa niya iban anak niya. Sarang na dosa niya ikanar kaniya. Na dena sa papiyaon tiniya amuya tintungod sin amuin pegyan amuin family bihayan. Palualuagan ta hatin niya halong masjid. Hatin imam halong masjid pegyan atawa ka amuin nakura halong si masjid na amo na in imam. Na di man jari anyayahon mo in raayat atawa ka maamo mo bihayan. Biyarin panganyaya si maamo. So pa makita hatin niya imam kita bihayan. Pagubos in kita ini hatin niya bagkantaan to bihayan ni mga babasahong tabihayan ha mga sambayang yaon. Hatin niya bagkanta hatin niya ahlul tagyuid bihayan atau ahlul Quran bihayan. Mugos magimam kita in mga basahan tayaon di kemugda ni mga huruf niya, di kemugda ni mga makhraj niya bihayan on waktu ka pagkapindahan ta in mga huruf bihayan nadakula ito anyaya haamuin kuanta bihayan amuin maamum ta sabab bang pindahon mo in amuin basahan mo labi luban ay Fatiha atawa ka amuin kuanyaw na di ba tayo main ibadat tayaw nadakula ka anyayahan maamum ta bihayan na di na sabab yaon mga katotay manguran na mo agama Islam sube ingat labisang panham mo amuin kaya gisunan ko singkatan natin niya ikaw inihinangan imam apabila ina mo pangita mo simbaran mo bakang ko qualified ayaw ko tumaima sabab idasok ko nila apinar kagihanam. Hindi kita mabayasin bihat to mga kataw-tay manguran na mo agama Islam. Nadami kaya natin niya pasungsungan tabiayan amuin nahinang kita nakura hamuk kauman biayan atawa ka amuin barangay biayan upama niya. Na sube mahali kita hatin niya ayaw kita mga niyaya haraayat ta biayan. So pamaong kita taruh natin niya amo in raayat ta biayan din ha mga kuambiyayan natin niya kulang yung mga pag-agama nilang biayan nawagib kita magindu kanila kamawa kita si mingat magindu bat amuin hamintol atawa ka amuin muntol yung pag-agama si mga raayat tayaon sabab tiap-tiap hambuk din na raayat tayaon asubuhong kita sin Allah Ta'ala adlo kiyama. Hindi na sabab yaon subay ayaw kita magbati laul sinamuin pakaragyaan apabila na naimay kita sin pakaragyaan ayaw kita magbati laul biyan. Kita ni bahalong Quran suratul Ma'idah amuin lila'na sin Allah Ta'ala in Banu Israel lila'na sin Allah Ta'ala in Banu Israel. Unin sabab niya kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. In kaunan nila katin niya so pa nakura nilang biyayan. Kaunan nila kakitaan nila ni mga tao himihinang sinamuin kamong katay niya mungkira agama sin Allah Ta'ala atawa kaamuin sulang kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na magpasar sila di sila manglang ha mga tao yaon. Sa kawaon waktu hatin niya sumakay pa siya biyayan hati subay kita magpakisama haraayat tayaon para hal inhilang sinraayat tayaon amuin maasiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na lo sin Allah Ta'ala bisa makano yaf'alun sangi amuin kaunan nilan amuin nahinang nilang yaon
Nauno yung zumato kanila apabila biyad to inkahalan si manusia. Parman sinallahu ta'ala surah Shura. No, sinallahu ta'ala, إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. In sila amo in kaunan nila hatin niya nakura silang bihayan. Sila in kiyahanglaan simpakarakyaan. Gusto nila yadlimunan nas. Hatin niya anyayahon nila ni mga tao bihayan. Amo in hak sin raayat din nila itunay bihayan. Wayabaguna fil ardi bighairil haq. Hatin niya in kakahinang nila, aturan nila, amo in bukan aturan biyutang sin Allah Ta'ala. Bukan kasama na alam bihayan. Hatin niya hinang sila sadsa sin aturan nila amo in bukan aturan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno in zumato kanila adlo kiyama. Uno sin Allah Ta'ala, ulaika lahum azabun alim. In mga tao yaun, tiyagamahan sila sin Allah Ta'ala, siksa maul-ul biyayan. Kataw tay manguran ng mga agama Islam. Ayaw kita amo in, di kita mabaya amo in mabinsana kita pahadara sin Allah Ta'ala. Kanina sa yaun, kita nibain amo in mga khulafa ur-rashidun. Dahil naman kan Abu Bakar. Dahil kan Abu Bakar, hawak to amo in nagkhalifa siya, na amo in tao, amo in tao, na magsasambayan, di na siya maglihil sin zakat, sin alta niya biya, gustag alta siya. Hiukom sin Abu Bakar, murtad. Imana niya, di manjari, hati niya amo in, magsasambayan ka, ubos di ko maglihil zakat biyan. Hati niya hukuman murtad. Imana si murtad ini, gimuwa siya din ha, likusan atawa ka jamaa si mga Muslim atawa ka amo in agama niya. Hindi na sa papyaon, nasubay tiap-tiap manusia mapatong siya simpakarakyaan niya. Umar bin Khattab radiyallahu an. Hawak to amo in, sung na mawapat in Abu Bakar, kaya subli niya in Umar bin Khattab. Hindi mabayain Umar bin Khattab yan. Dia kulong niya mabaya arakala ayaw mo kulong niya dihili simpakarakyaan amo in ikanar ka ko biyan. Ikasibit ka kulong niya posing kamatay ko. Yan dalong niya sila Abu Ubaidah yan. Aminul Ummah. Yan. Long niya pa Abu Bakar. Kalau sin Abu Bakar in kabaya ang kulong niya amo in al-qawiyul amin. Amo in tao, amo in makusog pa siya iban kapangandulan pa siya biyan. Na wayroon kingatan ko ikora ya Omar. Hindi na sa mapiyado niya, biyado natin nakapagkuan na sila Abu Bakar ay Omar biyan. Na wala pa siya nag-fix amuin, siya na nakura. Kaya tawag niya in Uthman bin Affan. Kaya tawag niya in kaibanan din ang mga sahaba sallam, mga baginda Ali, ibandugayin pa din kanila. Kaya tawag niya, unulong ning pangita mo, hakan, Omar bin Khattab yan. Halina sa mapyaon, hawak to nagnakurain Omar bin Khattab. Pila lugay niya, kulang labi hamputahon siya, nagkhalifa siya in nakura yan. Hawak to mo in nagnakura siya, na bangdum na, ataw katihabaan sinadlo ibandum, na jajagahan niya sa mga tao niya, hauno mga tao amuin, on hak niya amuin wala niya kaya tunay, subay niya itunay biyayan. Hanggang na mo amuin, waktu room biyayan, tinya, kita niya babae nagtutog na biyayan. Ubos mga bata na nagtawtangi sa biyayan. Mga pabila makatug na mga bata yaon, pungan na si babae amuin, titug na niya. Jajagahan niya, ikadwa room, kita niya diyan to rin kayo ng simbabae yaon. Na pag-ubos, wala na siya nakasandal biyayan, nakakuko siya biyan, iban simalam siya, inagi niya, unulong niya inhalong sin, dapulan yan. Ang litiyamang likato. Inagi simbabae, long niya bato. Hihinang ko sadya, ipaglangan-langan atau ipagligap ko sadya mga anak ko ini, ba't sila makatuog sa nagtawtangisan silang sinhap din nila. Wayrong pagkaon. Hindi na sa mapyaon, na sin Omar, tagarya kulong niya, miyadto siya pa Baitul Mal, kimawas siya sinhang kakarot tirigo at tawag ka arina bihayan.
Nakawaw siya si mga raayat niya, long niya ayaw. Di ampun sinallahu ta'ala long ni dusa ko, mambakan ako long ni tamanggong atau kadamasin tiriwiyaw matu pababaiyaon. Then sa piyaon, nagyan pa niya Umar bin Khattab, bang aon sa zalong niya ran, amo indana din na Madina, harap pa Iraq, aon sa zalong niya unta, amo in makabunggo siya, maligad siya, sa babang sinwala, wala ako kaya hati niya na improve atau kaya parayaw indan na asubuh na ko sinallahu ta'ala hadlok kiyama. Yan. Layad tumhat amo inkwan. Nabiyarin na bang manusia? Ang kalaw sinallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingkatan niyo yan, Rasulullah na kiamanatan atau kaon raayat niya, on iipat niya. Ingkatan amo in kamulong niya, amo in tag-ipatan, asubuhong kamu sinallahu ta'ala, hadlok yama, iuno mo in ipatan mo yung piyarihala mo ba siya, atawa kawala mo siya piyarihala, tiyangan yanyaya mo siya, atawa ka tiyune mo kanila ni hak nila yan. Namikyan na di sinasalam, manggasya na falaysa minna, at tinihisi si mano siya mga niyaya siya, na bakın siya tarbilang din na umat na mo. Imana niya bakın tarbilang din na umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na din na sabab yaon kataw tayo manguran na mga agama Islam. Apabila kita na hinang kita na kura, ayaw ta pakaunan in anak asawa ta sin alta sin raayat gayan. Sabab haram inukuman niya. Makakaon ko sin amo in alta din na piyangan niyaya bihayan, hang kasungit sa makaon mo, hanggang kapatan adlaw litay maun sinallahu ta'ala in ibadat tabihayan. Demikian Nabi sallallahu adulmu zulumatun yawmal qiyamah. In panganyaya na kalinduman adlaw qiyamah. Nadin ang sabab yaun, kataw tayo manguran na mga agama Islam, in makabuga hadis ini, law sallallahu ayyuma ra'in gasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Katalong niya amo in tag-ipatan, amo in yanyaya niya, inamo in ipatan niya, atau karaayat niya, na imanu siya yawn apabila mapatay, halom narkasya, al-iyadu billah, halom narkasya. Nadina sabab yawn, kataw tayo manguran na mga agama Islam, matautulin hadis, sallam, man istar'ahu Allahu ra'iyatan, lam yahutuha binusahin, illa harram Allahu alaihi al-jannah. Na ini mga katotay manguran na mga agama Islam. Apabila nakura kita, ayaw kita magpasar haraayat na biyayan. Hinunta sila agama. Supaya makapag-agama sila biyayan. Bang ompan doon, raayat na wala nakapag-agama sa wala ata silang kahinduan. Wala ata sila kaya patumtuman sin agama sin Allah Ta'ala. Ikaw kita inakura biyayan. Na, haramun sin Allah Ta'ala kato in adlok, amo in surga ni adlok kiyama. Long niya, yamutu hina yamut, wa huwa gashin li ra'iyatihi, at niya apabila long niya in nakura, gayan, amo in, nanganyaya siya, ha amo in raayat niya. Imana niya, piyasaran niya in raayat niya gayan. Nalabilo ba na amo in, piyasaran mo pa siya, kiyawa mo pa ni hak nilang gayan, na malengkan inidil sin Allah Ta'ala kaniya, hapwasin kamatay niya, haraman sin Allah Ta'ala kaniya in surga. Na makabuga kataw tayo manguran na mga agama Islam. Imitom na yung tuk-tuk tayo niya pag-ibadat na pagsambayang ta. Sakali, bisan amo in surga, di ta kahamutambiyan. At tinihalom sinarka kita, aliyadu billah. Demikian Nabi sallallahu at tinihalafad long niya, lam yagid raihat al-jannah. Imanu siya, mapatay siya, nanganyaya siya haraayat niya, na bisan hamot sin surga, di niya kahamutan biyayan. Adena sabab yaon kataw tayo manguran na mga agama Islam, na subay amuin, mahali kita si mga pakaragyaan yaon, supaya di malepas in amal ibadat tabiyayan. Demikian Nabi sallam, ma min amirin, ashara illa yu'ta bihi maghlula yadihi ila unuqihi. Atlakahu ama adlahu wa awbaqahu jawrahu.
hati niya imano siya amo in kakahinang na nakura siya diha dunia. Uno na biya ka nakura ko sin masjid, nakura ko sin madrasa, nakura ko sin amo in barangay mo bihayan. Atau ka nakura ko sin amo in organization kataan hati niya pegian amo in nakura pegian bihayan. Na long niya apabila long niya in nakura hati niya mapatay siya hawala niya kaya tunay in amo in hak sin raayat niya amo in niya magad kaniya na yu'ta bihi maglula yadahu ila unukihi hati niya pusasan siya ilima niya yaun haliug nebiayan sababan sin amo in panganyaya niya tubiayan. Jadi na sabab yaun katotay manguran na mga agama Islam mahunit tudyayan. Nahalabi luban ha amo in akhirud zaman ini hati niya akhir sin umma hati niya kita niyo na ini sabab way na nabi hapwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanon sin Rasul sallallahu niya sayakunu umara fasaqa jawra faman saddaqahum bi kadhibihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni ولست منه ولن يرد علي الحوض. Law sin Rasulullah lang niya tanto tulong niya maolong niya in mga nakura amo in mga anyaya sila harayat nila ha akhirul zaman. Nahisi silong niya in magbunal simputing nila. Hisi magbunal simputing nila iban suportan siya sinamo in panganyaya niya na in manusia yaun baken lamudin kamulong sinsa baken lamudin na umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang baken aku lamud kaniya biayan wala yarudda al haud demikian imanusia yaun adlo kiyama na di siya maka pego atau kadi siya makasud hahaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis sallallahu ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi وهم أعز وأكثر ممن يعمل ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بإقاب. Apabila Nabi sallam amo in mga raayat niya o nakuraroon in raayat niya himihinang sinhinang maasiyat pa Allah Ta'ala hatin himihinang silang singli kabayaan sin Allah Ta'ala ang paisil hatin niya makaya nila apabila ubahon nila hatin niya langon nila ni raayat niya himihinang si maasiyat pa Allah Ta'ala kaya nila mahuli di nila langon pasaran nila papanogan sin Allah Ta'ala sila musiba sampai sila malapay singkatan amuin musiba yaun di piyong sin Allah Ta'ala. Dahil sabab yaun na maka buga yaun mga katautay manguran ng mga agama Islam. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, wa la ta'khuzanna 'ala yadil musi' wa la tatra'anna 'ala al-haqqi atra. Aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, thumma yal'anukum kama la'anahum." Yani Bani Israel ala lisani Daud wa Isa wa Bani Maryam. Allah sallam lang niya sapahan kulong niya ha amo in Allah Ta'ala tagnilik sing ginawa barang kubiyayan banglang niya hati niya tanto tulong niya subay kamu tudlong niya mangdaaki sinhinang marayaw in amo in yasin Rasul ini amo in mga tao na kura yayan subay kamu tudlong niya mangdaaki sinhinang marayaw iba manglangi sinhinang mangibiyayan iban kawaon niyo in kapatut den hata umangi ikad tumupataw amo in marayaw biyayan. Imana niya apabila into mangiyaw nanganyaya siya ha amo inta umarayaw na kawaon mi yan ibalik mo madto pa amo in tagdapo kaniya. Then na sabab yaon na apabila long hati niya di niyo hinangan indiyat to. Hati niya na tanto tudat niya la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum ala ba'd. Hati niya, kamu na sa hati niya paturun, papanogan sin Allah Ta'ala hati niya in hinang amuin, pakarayaan, kamu na sa amuin mag-ato biyayan, kamu sa zaim magkontra, ataw ka amuin uno-uno din ng mga pakarayaan. Mahuli na laanatan kamu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, habiya paglaanat niya ha mga Banu Israel. Ha amuin zaman sin Daud, ibn Isa bin Maryam.
Jadi na sabab yung katotay manguran ng mga agama Islam. Na masusa. Hamuhangkan hamuk waktu in Rasulullah na gutbasya. Long ya ayuhan nas. Muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar. Qabla an tad'u Allah fala yastajib lakum. O kamu mga manusia long sin Rasulullah hamuk waktu na gutbasya. Pagdaat kamu ha mga tao, mga raayat niyo sininang marayaw. Na zaman tabiyayong katotay manguran na mga agama Islam, mabanos din ang mga raayat ta, nangangako sila Muslim, di sila magsamayang sa baksin, on waktu di sila mengat. Nasubay, humibal kita, kita nakura, lamawag kita sin paraan, hasupaya makapag-agama in mga tauyaw, kita in asubon sin Allah Ta'ala, hadlok iyam. Yan. Subay ka mo lang limang daak sinhinang marayaw. Daak ka mo sinhinang marayaw, ibang panglang ka mo sinhinang mangidyayan. Nadi na sabab yaon, na apabila lang ta, kita ta mga tao wala himinang sinhinang marayaw. Kita ta mga tao himihinang si maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawala ta sila nagpasab kita, wala kita nagparulisin, kakahinang nila niyaon, hati niya kato na inkato bihayan, uno inzumato kato, fala yastagibu lakum, di apabila manghindoa kita, di tayo maun sin Allah Ta'ala indoata, ang mag-ibadat kita, di tayo maun sin Allah Ta'ala ibadat ta, makabuga kataw tayo manguran na mga agama Islam. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yughfar lakum, mangayo kita kaampunan pa Allah Ta'ala, di ampunan ni dosa kabiyayan. Sa babansin, nagpasad kita. Kita ta inraayat ta, wala sila nagdasin hinang marayaw. Kita ta inraayat ta, nagmaksiyat sila, di kita makalang hamuin hinang nila niyaon. Na in result niya, mangindoa kita di tayo maun sin Allah Ta'ala. Mangayo kita kaampunan pa Allah Ta'ala, di ampunan ni dosa kabiyayan. Di na sabab yaon kataw tayo manguran na mga agama Islam. Kita niyo ba, yung mga ulama sin Yahudi, mga ulama si Nasrani na lamma tarakul amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar la'anahumullahu ala lisani anbiya'in thumma ammahum bil bala. Lo sallam. Kita ni balong niya yung mga ulama sin mga Yahudi ibang mga Nasrani. Yan. Hawaktu amuin tikuran nila ni pagdaak ha mga raayat nila sinhinang marayaw. Tikuran nila ni panglang ha mga raayat nila sinhinang munkar paagama sin Allah Ta'ala. Unin zimato kanila, la'anahumullah. La'ana sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ila'na tini katotay manguran na mga agama Islam, dia iblis. La'ana sin Allah ta'ala. Hati niya, matrur siya, haulong sin Allah. Naigna nakat na tuod, inulong sin Allah ta'ala kanila, apabila amuin, la'ana sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini mga katotay manguran na mo imakabuga, amuin, Piyahali tod kita sin Rasulullah Sallam si mga pakaragyaan yaon. Namikyan natin niya, o mga pakaragyaan na si bibiyayan, natin niya, amuin, apabila nakura kita, suwi ayaw kita magpasad. Biya mga hinang bida abiyayan. Amon hinang amuin, wala na hinang sin Rasulullah Sallam. Magkanamuin kita in, magnakura sin hinang yaon, maghinang kita ni simbiya ini, para hal in hinang yaon, wala na hinang sin Rasulullah Sallam. Hadis yang salam, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Imakna niya, hati niya, radd ini, huminang kita sin pakarakyaan, wala na hinang sin Rasulullah sallam. Wala piyang daakan sin Rasulullah sallam. Wala na hinang sin khulafa'ur rashidun. Ataw karugayin panlila mga sahaba biyayan, na ibalik kato, imakna niya, isiksa kato inhinang yaun. Amuyat imakna sin radd ataw kamardo biyayan. Demikian, man ahdasa hadathan aw awa muhdithan فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Apabila lang taamuin, atin iamuin, lumasa kita atau kakamuan kita si mga pakarya. So pama o mga tao amuin, hilang nila di kabayaan sin Allah Ta'ala. Sa ipatantay mga tao yaon amuin, himihinang sindi kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unay resort sin pag-ipata mga tao yaon, di magsambayang, di mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Labi ba na amuin, hinang nila, amuin, maksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unay kamugdang kato, fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Hati niya, wajib imano siya yaon, lawan sin Rasulullah, la'natan sin Allah Ta'ala, ibang katan kamalaikatan, ibang katan mga manusia biyayan. Dali na sabab yaon, na pabila harong taamuin,
uno-unuhin nila niya to di tay sin Allah subhanahu wa ta'ala na yan imakabuga kataw tay manguran na mga agama Islam. Subay kita maulong haraayat ta. Apabila maulong kita haraayat ta, kaulungan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya rin ulong ta haraayat ta biyayan. Dakan ta sila pag-agama supaya kuan biyayan. Ayaw ta pasaran sila. Mga hak sin raayat ayaw ta kawaong biyayan. Kasi man la yarham, la yurham. Hindi siya manusia, di siya maulong, na di siya kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Di kaulungan sin Allah ta'ala imanusia, amo hindi maulong ha pagkahin niya manusia. Diyan. Na din na sabab yaon, na subay kita magmatuyo. Subay kita di magbatik laul biyayan. Namikyan na rin sa salam. Ma min amirin. Yalla umur al-muslimin summa la yajtahid lahum wa la yansah lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannata. Weru ni diri sin Allah Ta'ala hamuk na kura biyayan. Amo kihanglaan siya simpakaragyaan si mga Muslim pag mahuli, di siya magtuyo. Hati na di siya magludto, sinamuin haraayat niya. Di siya magtuyo, sinamuin pag nasihat kanila, pag hindo kanila supaya makapag-agama sila. Malengkan ini di sin Allah Ta'ala hanakurayaon na di makasudha surga hasarta sin raayat niya do kiyama. Imana niya mga raayat niya nag-agama, harap pa surga, insiya harap matupanarka aliyadu billah. Namikyan, nakataw tayo manguran na maagama Islam. Hadis yung salam. Man wallahu Allahu shay'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu duna hajatihi wa faqrihi yawm al-qiyamah. Imana niya isisyo imano siya amuin kaya hanglaan sin pakaragyaan sin Allah Ta'ala. Hati niya hanglaan siya sin Allah Ta'ala. Hati niya din ang mga pakaragyaan. Hati niya si mga Muslim. Imana niya nakura siya si mga Muslim niya yan. Apabila di siya magludto, sin dia din kasolve sin amuin kagugunahan sin raayat niya, iban amuin sibit sin raayat niya, na damit yan di rasolve sin Allah Ta'ala in kagugunahan niya, iban sibit niya adlo kiyama. Imana niya na halamsin amuin nakasi aliyado billah. Nakita niyo ba in mga nakura amuin adil siya yan, marayo yung pagdani niya. Na di ba nakasud siya pitong kaginis, makasud haamoon ataw ka makal silong halambong sinarasin Allah subhanahu wa ta'ala adno kiyama. Hadis yung salam, al-imamul adil yudilluhu Allahu fi dhillihi. In imam nakura adil, in pagdaniya na pasilungan siya sin Allah ta'ala halambong sinaras niya adno kiyama hawak tu amuin wayruun masilong diyan. Namikyan hadis yung salam, al-muqsituna ala manabir min nur alladhina ya'diluna fi hukmi wa ahlihim wa ma wallaw. Mga manos siya amo mabuntol sila. Dihilan sila Allah Ta'ala sahaya. In sahaya yaon natin niya amo resource sila mo in pag-adil nila, paghukom nila, ibang pag-adil nila mga ahli nila. Iba uno-uno amo in kiyahangla kanila den ha mga amo in pakaragyaan si Muslim biya natin niya tiyarihala nila marayaw biya. Hadena sa wapyaon katotay manguran na maagama Islam, insyaallah ta'ala murah-murahan amuin kasubatan na tora impakaragyaan ini atawa katapik na to ini sa sinamuin semuno waktu yan sabab mahabain ini murah-murahan hati niya amuin magmumpaat katutan niyo in amuin mga ayatan ibang mga hadis amuin nasabot na to waktu ini hati niya di ko na tubtugon inkwan ko ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na pangalitan sing kita niyo amin makatut na tutod dungdungan supaya kakilahan na to in mga makatut magdarungan sin pakaradyaan na to pag-agama laom sing kauman na to supaya in siya isa makatumtum na to sabab na inyad to
bangsa upama insya yadto wala na nakaamoy na mindahanan niya, nasubay na ito sa patumtumon. Diya si mga mag-iimam yaon, bang siya masaa pagsambahayang, nasubay siya patumtumon, sinin siya nasa na. May ta, na bang kumangi ininihinang niya yadto, aon wakto malapay kita. Siya namin kakahinang yadto. Na inyadto mga kataw-tay manguran, pag-ayad sinaka makato tanyo, hamang nga sila, labi-labi na to, dami magdararungan si pagkaladyaan pag-agama, hasupaya, mga aon doon, di mga kalaungan, amoyin nahinangsin sila, na mapatutulit to pindahan nila inyadto, sabab muna-muna, sila muna-muna asuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli, iban si mga jamaan, asuhon day sa singkatan, kahalan, bangunan na yung jimatu, na adakala mga sila yaon mahinang sabab dahil kanya makasuod palong sinarka na di sila tumawa sumuon. So ito, mga yan katantan, labi-labi na panghindo o pag-agama, suway kita di mutas din na aming panghindo, piyatarang simpapang na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkarna, bang ito ini makapuklas din dito hato, na tanto sa diyan niya ito ritay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna in Rasul, ini diaak niya hasupaya di magtunggakali impang Hindu ing katantan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala sabab karna piyatataran si pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya na sinarisin sa iknato yadto insyaallah kana panday sa sinsiya hawak to balik. Kaya ada sin waktu ini insyaallah ta'ala kaya san kita ni orang kapalagnan yadto na murah-murahan inyad to katantan ini tukbal na mo ing kasila sa mga kanim katantan. Iban magsukur kami, puas din nga pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala kanyo katantan, sin kasabar niyo, amoy indumungo, sin panghindo, dahin ha ini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salam dua apakatan, yari halaw man simula na to, sampai na paruwa, sampai na nakalayo man to pa mga hula Arab, hula Islam, salam dua kanyo kataan mga katawtay manguran, iban na si mga sila amin yari ini daran magtawag mari mamayta sinin sila hambok kay manghod salam doa kay mo hinda amoy niyan ha Malaysia na murah-murahan ini kaw ang sa pamawala kaw kaya sa abuhan na karungog biyaon diyan na sinagi mo ini kaw mag-ukay kay sab iban na singkatan amon lang tayo mo ukay sini ni YouTube nila bihan mabaya sila humati imingat supaya humuot in pamaham nila tungod sa pagkala pag-agama na inya ito itukbal na mo in pagsukur pa Allah Ta'ala damit kiyanin kamo amuin makahampit kami karayawan sabab sing kamo amuin mabaya tumayma insyaallah subhanahu wa ta'ala papagunay yun kita niyo sigdaan ko alamin halaw kasanangan halaw surga insyaallah ta'ala ibalik ko pagunan na to mulia in microphone lang ka atawa in amuin majal supaya makarahil siya katutan niyo ini imumungan sa dakumang tiyo-tiyo iwan long ka magkatang sa pengajian na ito balik pagkadosya. Alhamdulillah mga katautay manguran ng mga agama Islam at ini biya magpahati kami maniut-tiyo biyayan at ini waktu ini na mag-ukab kami sin markaz tahfizul Quran at ini madrasa pagmemorisan na Quran. Iban pagpangajian ha bahasa Arab at tumag na Sabto ini amuin klase mga kabataan insyaallah ta'ala at magtayma kami ha mga babae damikyan mga usog biyayan yung mga babae si pared dain madrasa nila damikyan in usog dugayin dahil sa biyayan wala sila naglalamugay biyayan na din na sa bapiyaon na hisisudin kanyo in mga hatin ukaban sila Allah ta'ala yung pangatayan ni hatin niya amuin papangajiunin anak niya roon na insyaallah ta'ala in kami hati niya manaymai ang mga kabataan hati niya mag-enroll in bata 500 biyayan pagubos iban pagkaon sin bata hangi bupito biyayan bulan-bulan murad to inamuin kalagihan si markaz habata biyayan murah-murahan manginua kita ni pa Allah ta'ala amuin man amuin di lang kita sin Allah Ta'ala patap-tap sin Allah Ta'ala iman ta habira hamuin pagpatap-tap niya bulan Ramadan 5 bayaun wa qala rabbukum ud'uni astaghfiruka amin ya rabbal alamin Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إننا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبداننا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين